maharibiko na uharibifu wa mali. Ojoria ya maugite mirurungano ikoretwo ikiumwo thutha ni hadhara nene. Baada ya maandamano mawili ambayo yamekuwa hapa katika Nanyuki Town, tumeona uharibifu mkubwa sana wa mali ya kibinafsi na pamoja na mali ya umma, na hatungenyamaza kama wanabiashara. Mekorete handu haritu ni amu thegia yao gutia kihoto kia rurungani. Mirurungano ino ikoretwo ikiingĩrĩrwo ni aici, na kwa muhano mururungano uria wiriga Nanyuki ni kwageire na hadhara ya makumi ma mamilioni. Twenda kuga tutire na thina na maandamano me peaceful, na turenda makoro mena mathaa na kuria megwikikira. No kaundu karia very important ni ati gutire kindu kia mundu kiagio ni guthukio. Hathara ire yathire Nanyuki yanyihiire milioni kindu 10 na kindu, tondu nduka nyingi ni ciabunjirwo na guku rugongo, tondu thirikari rire yakabire mwena wa kianda na andu aria mokite mahaninyukire na guku koguo yaripata potea. Tondu it is expected one muciari niwe mugima, it is expected muciari niwe una ugi muingi, it is expected muciari niwe wina experience nyingi, na niwe ofati ko guide mwana kungigakinya handu ati muciari ni muokanira ciana na mutiraiguana ri. There is no any other way of looking at it. You must have failed in your parenting. You must have failed in your responsibility. Moritia rurungani aria matari na itanya ringi mamenyanage niguo kuiga aici kuraihu nao. Riu ni maraiyete nginya peace, ukona arume mena kuja maiyete peace. Tutire tuona maundu ta macio, na tondu na mundu rume ndoe kuria gukiendia peace ri, ona ndamenyaga nginya mbeca ri. Riu turona acio ni goons. Mbeu njithi magikinya hau makinyite ri ni kuigua maraigua kana makona kana mageciria ati matiratongorio na njira ĩrĩa yagĩrĩire na thirikari ndĩraruta wĩra na njira ĩrĩa yagĩrĩire. So thirikari nĩyo ĩgondereire wĩra-inĩ wayo wa kwaga gũtwarithia maũndũ na njira ĩrĩa yagĩrĩire kana kwaga gũtongoria na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Nake kamishna wa Laikipia Onesmus Chatha niaheanite mwihoko ati maofitha a borithi matiireka ringi biashara guthukangio. Sisi tutalinda mali yao kwa vyovyote vile, na ule ambaye anataka kujitokeza kuja kuharibu mali ya wafanyabiashara na wananchi atapambana na mkono wa sheria. Tutakutana nao wakijaribu kuharibu mali, tutawashika na tutawapeleka kotini na tutawadhibiti kwa vilivyo. Handu-ini ha Inooro TV ndi kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Githui wa Wairimo.